le pere tagba pien lebo beru chalu deri cha ene weki neno karamoni ni inyang karamoni lebgi kano ngegi lebgi tero jami so kakache nen ni karamoni lobomoni dulmoni pegi logo lebgi gendong peduli gendong pekara dok lebma peki logo lebma peki choyo lebma peki goyo buri ye lebma ki ruo ki leb mo kene ki logo geron dujuda ta ko do dong jumula lebi enu ni ubetawa to pa lebi bereti en lokani karani ni ubetawa pien leb era ye lemo glune identity ko era ye un kadong lebu pere ma jura nyechu tekwaro wu dero wu kweri wu dong pere gima dong u kermeno ka chiel dong pere gima ku un bene ma chalo dul dong no pere ma mewa ni loke lepien leb ma mewa leb luo me chule ni ti kin leb ma ku ma le du jibilobo. Africa's biggest football organizers, who the football governing body, that is AFCON, have put a financial report forward and they've indicated that they are on the verge of making profit. They indicate that they have been reducing the losses and by 2025 they will be making net profit. Sources of revenue for AFCON includes TV streams, tickets, sponsorships, and several other options. But the question of profitability has been a big challenge since the organic source, depending on the funds, is not being well realized due to the nature of the economic status of Africa. You know, things like sports and leisure thrive best in the economy of high mass consumption, but most African countries are in agrarian state. Check out. Anywhere on the punya Julio Peter Bay, Yamucho Luod, Luod, no book any leb luoku. Kakare, Kay Winyam, low lebwa, Kidero, low machil, ku noche. Inero kage Chope, Kay nero chari quano dacta, pa la punya cod bitter, near quano la chan macquo, para punje puche. Meat ku chweli kama bo winyo kai wanya do ma mewa pat petit lo mo petit karama wile mati ko do kita wana ti kwen pere ma chweli kabir ma pat ngin ma pat mena ye gin mano waruenyo kacho wero lebwa porwo kapewa logo lebwa kapewa choyo lebwa kapewa kwano lebwa kapewa punyo lebwa gang kwam ini tuwa ber Kampala jinja nyo kamore ken pegeo in benge lebma megi yes itwa ber punyo lebmo kene leb lora leb mono leb french duju beje ento pegeo ini lebma megi kachuni kama charo kiye me jenge ye makero ki awara ni tiye ena lebma megi kade mere mo kana ni wiye kombedi eneni wachao dul wakero dul me wajani dul me yilo lebluo bagin gu bekeme kinano ni mukwa pian choje lebluo kombedi dano choy papat chwa mero ni getim gimamo luo ni standardization gero bin kichik me wajani kichoyo kuman spelling e bere kuman piloke eneni wek dano ju kage choye gucho awache gien bene gibinano ni gikube ki jo ma gidoro gangkwan were e gangkwan duchu ki poni leb ma mewa gien bene binano ni gikube ki jo ma gitimo media lora ngema chiro wako kone radio kone television ni peki rubule kage tiga log bot ke bot jima mewa kage tiga charo chambur jima mewa
umiero ke chat ke lema meoko umiero ke show billboards ke lema meoko umiero ke logo television ke lema meoko ko berka yini ti gulu isere television ino leb Luganda kin mara leb Luganda pere eto jimati ga wunyeni jima mewa pingo pero petime lo momo kan ka cha mano ge tiga temo jim ke lemo ge temo ka weng ka cha mano ge tiga charo lo mo miero jima ko mara yo wunyo miero bere lema megi kaki tiga charo cha benem ne kitim ilema megi no pore ko ci dom kero ko be di dul mabike me ki dogo kore ma patan me yilo lebdo ilo me akwana me achoya me ponyo ne gankwan me goyo bere buk ilema mewa nyutegene yen marle pi kamo ke ken my chero fondano kile bacholi kamo ke ken my bero umira wanwa malebwa leba cholo mero lok lebwa kamo ke ken umira wanwa malebwa leba cholo mero lok lebwa kamo ke ken achole me get go uru lok leba chole me golo uru ma leba chole me lera uru lok leba chole me Kampala uru ma leba chole me UK uru lok leba chole me USA uru ma leba chole me Canada uru lok leba chole me Australia